Awin santu malu omawi ataga. Kano misis at ako isuang sambayang. Kinaringan isang kanyang sorga, kasuaban diti, kung sikaw to insan pakagod. Mga posikihay, kano yahay magyampay isuanggat, kasi saan da sumambayang kasuaban na bay, no? Ang matumbayan na hay, dat kasari-sari, at panghupan no, sa kadung no kumadahay, gisambot alumi sa piramutan, karikot itamodon, maya di panambarasan, kasuaban bay, no? Tinasambayang dahay, isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kaswabon kumad insanan to ko di kaswabon na bay, no? Tumbayaan ako dat hinggoh na po kinaing kakatan dati datimpu diti nga on sikaw to ko kumad panghakan na kinarahingan tu kano to kakago dat ay kapag yampay do kaswabon na bay, no? Nakasusuay nakagutit kinayon nun. Ikalansanan dat ay mangura hilat yanan bo nga ilo na lain at yang penting alumi sa piramutan ke. Mintanga pwede ka betim ay lahan namang kuruhod. Okay, kaswabon na po bay na home ay tulo na po panambarasan dati nga paying hompit nongay. Paying hompit nongay ka. Nga arubat pa to pamilad numbalan kunda diti no nga ay kasari mamanawilat sinuratan kada palaman ni undar te no ailan kapiyad ako kurohat nuno kapiyad tamadan di sila tu mingka daw tatud okay? Ayat na pod anuan dati nga iswanggot kitab Daniel buku kumay Daniel ayat kohopodom turu. Akoro timadi ti kitab akoro tulisan ay. Rohingan minanahak dot kamilaan right ko nununa pohot sinuratan hikmat. I Daniel na po kadaw nga nanuan dot pengertian right ko nununa pot penglihatan nagi nipi. Okay. Oilahan dati ilot kinaralano na po kinawayaon na po diolo da sayra dot nigitan da hilod Babylon. Nakita dat iyala na pati nga ipagilitan da tulun-tulun dit ay tutunan no pay maha-maha kay kagumuan. Ikamuyan dat kaumbang sawan. Milaborasan dat sakirad miagal hiti dati sakirad hiri kampung nga boleh jadi inapait golongan del tulun diolo di imiagal diolo nga ipanampakay nga haron at piswayan pinsusuay. Kumayan ko na pati nga inapay panampakay diolo nga atutunan na iolo na po nga iolo na po nga orang bangsawan.
Yudi. Miagal ko igereja dati harai inisiatif ketua-ketua gereja isoot daerah teko isoot wilayah nogi satu sabah de ino pe ketua-ketua gereja nga haro rasuk det has haro baju para elder haro pakaribaino irasuk ketua-ketua gereja. Jadi hinggoh no po yelo nga atutunan dat yelo ketua gereja yelo panampakai ka. Boleh jadi dat iyo Daniel pom ila talu tulun tambalut daw nga. Iyo di ipanampakai memang ka atutunan kaum bangsawan. Ka. Ay di atutunan nirin ay so na pinangilaan ki. Yati sebagai pananu de kinorohingan nunu panampakai dati. Nah, irin ako yung tutunan dat yati no pa nga pananu de kinorohingan tu mantad digi di panampakai nga atutunan to kono iyolo no pa nga pananu de kinorohingan. Sekira miagal ko budak sikul paing kukurad atutunan dat isiyo no pa nga budak sikul mantadi panampakai. Paingkurad ay laan dat hinggay siya painsikul. Kita nagyan dahilan tiyanak daw. SMK Tamparuli patoy. SMK Tulid. SMK Suk. SMK Kiulu. Mantadi dit lancana daw. Ya di mari. Jadi yati sebagai pananu de kinorohingan nga piro-piro linay dati kapag yampay isuanggat kaisisan dat KKR min susuab. Painsuang nagi kasuabon kanihab yati na po nga dibungkus kadigi disalut numan paitungo numan lepoto dit senjata de kinorohingan. Iri na dahi pangintutunan dat ihati na po nga pananu de kinorohingan. Jadi rupanya intangan to kono po iso mantadit pinangilaan iyo Danielom ilo tambalut na po dawlo nga miloborosan na gulungan bangsawan painsul-sul liman tadi ko gumuan nga milo na dati borosan dat mantadi panampakai. Iya di mari mantad di panampakai nga ay iri na mamagayat at nurid kagayat ta ginawa dati perhatian. Iri kagayat perhatian to ko. Miagal ko iti tongo kusay. Akunan to kano po ba? Ko kita na po dit umbal po itumalibot sumandak tongondo. Iri dapan dati. Ino pa itiso nga porong koyob. Ino pa itiso nga ni basikot hinggo intangan to ko. Iporong koyob ko ito ni basikot. Iyon po nga iyon ni basikot to intangan ko. Iyo kayo nga iya di ba? Pura-pura mad ako kita giit. Pangingintang nga suway na pangingintang to ko di ako ni ko padantakon na pumatad mintang tilo. Kon kaya di pangintang it pangingintang pa dati it misak-lisak mintang nga mintang tilem ka. Kuman. Iya dihiri ay stuck pa kasari ka. Ade hitidi nga miskoti harap-harap pot ay umbalan pod sumuliwan sumuang kagula sekira daro hit istak
Itongondo kada ko pananda sa kusay tongondo nga iya di ba pangingintong. Eh, harani orangaw kud labi idi may pimbasikol. Muntaki kakusayan dat ang ubah sa mimbasikol. Nga ulom tapat kapiyad iya di ngay ginaw nga aray tanakan ta diwa kanirila. Eh, itinapotongondo nga orohian ko kita dit tongo kusay mimbasikol. Nakuro. Tu ongopi ta panampakay. Ongopi ta panampakay. Na iya di nakanta giya panampakay dit may pimbasikol di. Mostly it ongopit ka. Milad ikaw ba sana panampakay o kita kuno po nga may mangga it ongopit ta panampakay may pimbasikol wo. Inapandahit asilih kapiyad perhatian nga ihila piransangan tu hingga paganda da ngulugo pun opit tapanda sarwal nga ngulugo pun hiri nakaganda himato tapat kari ko ngonduan say di na kaila da ko iya ko ni kaila tu ko ngonduan iya hay no pa tu tong kusay nga irong koyob ani basikot intangan no po nga memang itong ani basikot jadi otopat ti pamahdat ay itinapo panampakay nga papakitod iso kaguh identity. Isa identity. Tuhan tingu hati ba ka? Nga otopat to gimintang kinarengan da ginawo. Sa ngilanggo ito kay taguangan kinarengan ti bo. Bahkan do iyati pia tulun sa pitulun nga kada timintong nga ki panampakay pia ti tulun abayangi at pengkukurad ay sa panampakay. Ya din na ti tulun. Jadi ay nakurah tu itinapapanampakay nga milo nagiborosan dat ay irih nohot isok man tadi di bahagian da tabiat dati miagal na dio Daniel pengkukurelon na tutunan dat iyolo na po nga kaum bangsawan pasti daman tadi panampakay diolo sekira na po ay okon ko panampakay to kay atutunan ko piyo itulon na nga ito kito kasala pengkurang magya kasala kamu kari ang kumbala ko yung mati kapiyo lahat imo na pot kapiyo harap mamakay sikot taon iba intangan kapiyo no sansadan na kapiyo tumagod diri otogod alasan na po dilo tumagod nga ay mamakay had iyati okon ko popokito nga orohian miya galagya di imamikap iti kongonduan mo iso na pabukti dat mamikap na payahay okon ka tujuan dat popokito-kito ka iso bukti kadiyolo la kalot kongonduan iso na pabukti dat yahay na po nga makeup bukan tujuan menunjuk-nunjuk mamakai piatit mas mamakai mas gitu deh mamakai piahay mas nga makeup ikasari yahay ka mamikap pendem sumaliwan nandad mantad hiriwalay mantad karita mamakai na dieti ay okito itulah bukti kami bermakeup bukan mau kasih tingu-tingu Paingkan lagi panampakay nga mamakai had iyati okon ko tujuan popokito-kito kadilod di hindi ada ko Korean nga hali pia miagalidi nga iti na panampakay nga popokito iso mantadit identity dati iyati sebagai pananud de kinarahingan pakaian rohani dati popokito identity dati Paingkura di ipanampakay iyati
identity kati. Mantap kok kagulo. Apangkal ko biyo. Oke, jadi saira na padi dot negitan nilot apa tetulun do hilo Babylon nga mandadi kanu padi orang putih nga brainwash it tagakon da dielo it ginawo hilo apa tetulun bahwa ielo na pati nga okon ko tulun mandadi pasimbano gantian dahi tutok dielo na pandati nga tulun da Babylon ha. Posikulon pinagayo hiri istana pangakan-ngakan tinumon ingay idon raja. Nuno pa akan raja nan nga nailanda ti dot ay ilo na po apat tulun nga papatilang busi ko basanan dilo pangangakan dilo pangangakan panginginom halipiad okon po ko inangakalano to kaulun kamuyan ko na pa nga kamulakan ang hapakan nga ina po hit pendirian ginawo dilo o girot integrity dilo nga nigitan dilo mga kan na pa'y hararapawon ilawaig nga man na pa'y waig kaubasan ka sa linay daho po datadaw ilo na po di nga numan umbalay percubaan hopod tadaw paingkura tapat kalau hopod datadaw ayat kepada limo saira na po din nakatali hopod datadaw ternyata ina pa'y kaboboyuhon dilo nga labi ko sonongom ko kitanan na po dilo nga ang alamu-lamu mantad ko insana ni tulun do tangomulok mantad ko insana ni kogumuan orang muda minangakan di takanan do raja aku atumbayaan nila hopod tadaw kakuaan na padilolod kakuaan na padilod asihat okon ko mantad dilo hopod tadaw doho panumbayaan okon ko mantad dilo hopod tadaw dot ilo no pang sinumihat nga mantadidit ilo no kaposyon dilo ilo no gaya hidup dilo ilo no pangangakan dilo dit apo no korikot hilo Babylon isa do ko no kumbalo vegetarian pira taon no ko vegetarian nakasimban kawi do hopod na tadaw nakumbalo ko minumbalo-balo vegetarian nakarikat sari san taon la nga mga kan kasari sada umbalay nunod maumbalay pagidati o insanan to ko it makikinongo dusun ministry minton do suab hari sabat 20 hari bulan umbalan pagidati dumumbal no minton do 20 hari bulan gisam dot ay tulan kasimban kad isuang hapon tadaw ang sihat to kad isuang hapon tadaw kamo amo bahkan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan belum tentu kasihat to ko jadi iripay komon kud ako tumbayaan lo hapon tadaw panumbayaan kuno pa nga memanggat iri ni gaya hidup iri ni pangangakan iri ni panginginom dilo dit apo na korikot hilod Babylon okon ko hapod na tadaw lo mantad da pa di hilo po yolod ay kinayanan kampung walay wilaya dilo ilo na gaya hidup dilo so kira na pad atapot ko pi hapod da tadaw kasimbanam tok isay di mada hapod na tadaw ang sihat makan to kano pararapawon hapod na tadaw sumihat ngay isay di mada nga ilo na papakito dot gaya hidup na po dilo pangangakan dilo nga
Iya dinner ih. Ilo panginginom delo nga ilo no way ko ba sana inuman dati ka. Iya di ka kantoh nga memang iya dinner ih. Tu iyati nga magakundot piro no linaid to ko rarapaw na akanon. Ako ni ko kasimban hapon ta daw. Nga hali piyamiya galid di. Tumano de poloho di ay Daniel pasal 1 ilo nga kat panumbayaan no pa dati memang gat nabarakatan nakadaw yun. Hopod piat kada borosod hopod ta daw. Limo piat ta daw, sanga daw pia. Sekironod iri korohian na kinorohingan, sekironod iri hot ketetapan na kinorohingan, sanga daw ni silom kasihat. Ay si mustahil. Nga ino po hit pinindalan di lolo, gisombot ilo no po hopod ta daw nga minonopot, nga ilo no po nga monopot ka daw. Minonopot ti kapilo iswang hopod ta daw. Ano may aya. Ya dadi dit asada pidadi ti kantin. Ay so no itu ya di. Sayur kan po iswang po ta daw sayur. Sayur lah kah. Jadi memang gat ilo nga minonopot. Patumbayaan to kod kada borsod hopod ta daw, 5 ta daw, 2 ta daw, sanga daw. So kira nepot iri kopio korohian, iri korohian kinorohingan, iyati nga haro komitmen dati diri, ay si barang mustahil. Man na kinorohingan patahako. Okay? Nga kakitanan dohon na po pangintangan no, memang gat gaya hidup pangangakan panginginom pendelop memang gat yun lo. Ihati no po tu it mangangakan do manuk. Mangkan do manuk, mangkan do sada nun no po nga akanon. Yang penting halal kadati. Miagal ko lusung, contohnya lusung. Isay do ko milom makan dat ay sa lusung. Iho na po nga milo hokui nga osanong na madaro. Kadang-kadang kot moningayam itit godo talusung mo. Kuman ko po moningayam nga. Iti ho kapuriman sendiri lah. Kongoy ko na hiriwalay tambalut. Nga ngambot makan. Norikatit jam makan. Dalan na kinonarwa sarita. Gisam mo konsok ngay di. Bah, makan to ko po ka. Akan na di. Nga, i-Rachel Gonsung no. I-Rachel Gonsung no po nga. Milom makan da ay sa lusong. Nga, kasya mintong nga ay say di lusong nga hirid. Medya. Gisam mo kasap nga ito kamuhotot. Haro kay lusong. Haro lusong ka. Haro dadi to podas-podas ka. Kukuhaan na pa nga iri ni ko basanan to ko. Balay da popotingkod. It ay sa di lusong antakan ni di. O di pon to ko nang makan. Ayami ngay kapurimanan. Angay di asadap. Kukuhaan na pa nga iri ni pangangakan dati. Nubas. Nga mantad ko nubas yo danilam ila tambalot daw. Ilo na pangangakan. Iswang hupad daw ay say masalah. Ay say kamuyan dat aya. Asagap pa dadi. Asagap pa dadi hit. Napa de tambangid dia ay sa na di. Iri kadang-kadang ati nga yaman to kay iyo nga kupuri manok nga kaubasanan no paganda tambalo tam paingkuro ko dia ay sa lungusungay kat umang-umangan lagi tambalo tay sa lusong gi. Ngaranod tulon kampung guaspol lusong nga ay so insakon lagi ituan rumah. Jadi ilo na gaya hidup di ilo. Papa kita det akon ko mila dati borsan do akon ko po deta daw nga memang iri ni kaubasanan di ilo. Oke. Jadi sayra no po di dot ino po hit kaboboyuhon di ilo di nga miagalid di ihari pendirian di ilo
harohi integrity, haro ketetapan dia lo nga numandi pakitono agang haulo di mantad ko kining kokoton idit kesehatan dia lo demi agalidi om numandi piran tayo idit rohani kadau. Jadi nakuroh tu sehat dari segi jasmani, mental ka. Nga ilo nalat mitimbang-timbang na kadau lo. O sihat na potinan dati, pemusarahan dati nga o sihat. Pasti de rohani dati nga o sihat na kadau. O sihat na parohani dati, pemusarahan dati nga o sihat kadau. Jadi ilo ni kamoyon dat sera na pod hit kesehatan delo nga alumis rohani nga alumis sagi kadau. Numan pakito no dot impiro kadhilo. Iyolo no po nga lobi boy maha-maha kay itulun no kagumuan ikamulakan daantakan nilo. Jadi iyo Daniel lo pom itambalut-tambalut daw. Pinopokito dot itinopo kamoyon do koyonon nga akon ko sumilid isoot pagantob imagantob dati dot ay papatilong busit tikaw basanan dati dot ang lumis ang sonong. Kainta nga kapaya di tulun dot ang gorot ta daging itambalut-tambalut no nga sakira na pod isisa kapaya ginaw dim kay apangaro dilo. Painsungko kapaya dit sampipi ngay it ang pagotot aramay ti imosis house monopot ka no kapaya kay may tius ka daw. Kada no may pakayo it borosat ako'y dagyan okon ko ka. Monopot ta kano po kapiyahom sansagan kapiyang nga kay milod ay kay num. Nga man tadi dia iri bo man tadi it iya nga mimanggat siumbal kana di. Kana dim iri kakuan dat ay aratu to kay. Pinakito megal ko iya Daniel sedangkan pemerintah minanuho sangulun akanon dan raja manguno nga monopot kan po kapiyahom ano to kay dat monolibam panikan takan miagalidi. Goh to kano po sebagai tulun dat panano da kinarahingan tulun-tulun na Kristiyan nga miloh to kay dat misiso kuma kinarahingan. Mangirad hingga kinayanon. Tu kinarahingan na po nga hingga dahiti pamagunan. Nga miagal ko iyo Daniel tambalut daw kahano hikasari ilo dat minamurimon di kapintaron kasihatan kaumilaan di pinatahak kinarahingan. Ipamusarahan dilo nga numan inggiratay. Yati kadaw nga apatut tet miagal no di kadaw. Paingkuro na po yo Daniel tambalut daw paingkuro na po dilo nawayaan nga ay sa imustahil dat kumadati. Hinggo to kono po hinggo hot kinayonon koin kokoton dati nga miloh toko do gumirot. Paingkuro to kadid ogirat. Iwalay sendiri, ikampung sendiri nga ay kano. Dahulu naginda dila dambokon. Iti numatiot ay iso kago kaboling kahang natiti.
Patut na po nga ikoyonon sandiri hirih to kono gid milom mangatur to mo diti kapasiyon. Pangangakan sandiri kagya, banginginom. Hiriwalay sandiri milo to ko mangatur nunu akanon nunu inumon. Dahulu dagindad may ilalabos ikoyonon sandiri ikampung sandiri ato kay kano daw mamusus sa ginawah dati pangangakan dati panginginom dati. Nga hinggo to kono po ay say barang mustahil at sayrad mo napot to ko kapiyodot misisa kumakinorohingan. Kinorohingan minanahak kumadiolo dot kamilaan kapintaron omnogi nununo pohit sinuratan hikmat. Ipagilitan dot insana nat kamulakan di numan di Nebuchadnezzar tespawo. Tespawo no bagyari bo numan ujiyo. Nga amu disyo no kito ay so ono kito di raja ay so no kito hidit juri ngay ay so no kito di hakim-hakim ipangadil ngay di ko piagal di ko ingkokoton di Daniel itambalut ngay daw. Ay so kapiagal kumadilo. Irinag di ko kuandat iyolo na padidihom numan onuo kinumaraja montoko istana daraja. Iswangga nununo po o kantakan ni dinga ay o perlu daharati kamondo kebijaksanaan nagi pengertian hingga da iri na po nga numan pintalang di raja kumadiolo nadapatan dat iyolo na po dinga 10 kali lebih cerdas. Atok. Mantad ko o insanan semua. Mantad ko o insanan na tulun di ilmuwan. Bahkan o insanan ni ahli jampi di seluruh kerajaan Nebuchadnezzar. Tokoy. Nga atau pati mo ti kapiyo higi. Adi mangimulay. Hingga sikul nga itinupot iso ikadawhot karayahan dati lamun to kiti tanganak to ko. Hingga sikul nga sebagai panano de Adventist iyo kadaw nga isay pagandasan ko kumala tanganak dati. Intangan to kano po dila sikulanom. Haro na ko piswayan. Haro. Tanganak do kayo. Haro piswayan di tanganak ko gumuan. Mantad ko panampakay diolo. Mantad kay koboboyuhon. Bahkan di mantad di pencapaian nila tanganak dati dila sikulan. O konpian do kay ko number 1. Nga haro na piswayan mantad kay ko gumuan. O kon na po ko mantad didit pencapaian, piswayan, nga hirid bahagian kapimpinan. O kano po kay hirid kapimpinan, ihiri bahagian da tabiat. Ikaman tulun na paimbida-bida. Nagmutigya ka pilot, harian na mo kaki. Sa kiramiyagal ka harohot, pembentangan, ang abarani latanganak dati, no basgan hilagyareja. Puji Tuhan. Nga haro magya kasari ngaranod harian namom katong ulundot mumanglet tanganak dati haro mo tigahoy. Hindi mo lahing nga ay ilo nalad nabobos ako nabomomisunod dilo katoko. Nga ato ko na insalawon niri dot ay lani dati haro na po bohiton iti bo. Mangirad ilat tanak no, tanak ko, tanak do kayo. Haro na po kasari bohiton. Patumbayan to ko, rogon nga ay popolo gasilat halilo do kajadi. Mo'y
ada osilid kapagalan iti tanganak-tanganak dati. Nga paingkurop ya nga kada to kanundod. Oh, iya lo nuludohot tanak ka. Umbalan to kano giya. Kisaira no po dot ay ila kasihatan, karohanian nga sumuni, kamunta ka sumuni kapiagal, mihompit, hirinundod mintalang ndo nga ila kamundot standard moral. Standard moral nagi pencapaian akademik, intelektual, ibobo sa akawas. Naretan ko di teno, ila sikul nga matutunan ti tanganak dati. Ay laan, matutunan na tulun. Okay? Oh, ikuo ka. Puji Tuhan. Ang patilambusan na dati rin, kada di ay koretay to kana di nga sa ratu-ratu di. Moydet iyati na po nga kagampot to kadit moral i kaboboyuhon da tongo sonong nagi i kapintaron nga oporlu to kad magihumbot ay hikmat kagarasan man tada kinorohingan miampay dot mamusus to kad di kaubasanan na kaposiyon dati. Iyalo na pulad apata tulunam paimpusus mantad da dila ilat pangangakan panginginom. Paingkukuranang ko katahan na po da tadaw. Sa kiranad ano bas. Paingkurakod katahan dat mga kandalusong. Paingkura ka katahan dat makan ay sa lusong sa kirad akanobas. Okay? Harahit tambalot tot. Ino po'y tanak kisiyod 6 taon, tando. Kasiyog, ay, susano, kung nila tanak buhay ka, nakura ka, kung makan mo mati sila, mostid harumigi ka. Asal makan, sarapan pagi patay ka, tangahari patay ka, makan dodong tuwang, mostid harumigi. Ito mga bakulat tanak buhay kasyo. Mostid harumigi. Sa kira na po, iduan ni Megi, di nga, ano milo, tu no basanan. Lusong, iduan ta kalusong, takano nga, ayami ngay, buli jadid, intano iti isawan no nga, angay alumis na kita no, gara-gara ay sa lusong. Okay? Jadi, ila na po dilo nga, may da ihati na po ka, kano to ka mamagampot tidit ka munda standard moral, kaboboyuhan dati, nga, oporluh to ka, harati ka mo yan dat, pertarakan. Mangirat iswang nga pangangakan, paingkan nagi kadaw, iswang dat kaubasanan dati. Sa kira na po ila pangangakan nga, ay, puasa daging, contohnya. Okay? Daging nga pumuni kita daw, mananda ing kuryay, manta ka po, intolus sa minggu lah, makan daging. Bulih na kantod, manta ka na po, insan sa minggu lah ka, dumangakan da daging. Iri ni kumunta ka, berusaha da bertarak. Okay? Kumbala ko kapisarita di Elda Ensui. Oritan na di siya pangangakan. Mana siya pakita no ipangangakan dia lo. Isuang keluarga ay yo didit aku dia apasid dia. Har takano nga akuri. Takano kacang tanduk gitu, tanduk kambing di kacang bendi kari. Har 50 tuduan. Iri no. Yo didit aku di apasid dia. Nga
iri nih kamu anda bertarak di boh. It harahi pengawalan dati dahiri. Ila pangangakan mila dati dia dion. Daging kasari meni kita daw umbalan tokod. Mantad ko kinapagiampayan dati tit kiki armin susuab o umbalan tokod intalu na po sa minggu lamang kan daging ki. Kada na inturo sa minggu intalo na pa. Manginom mo omis. Insano po lah. Insano po sa minggu manta ka na po it. Hari Sabatu, hari kenikmatan. Umbalan ka tiya digi. Iri dari segi pangakan-ngakan. Nga isuang det kerohanian kada di ding kurang. Isuang pekerohanian muni kita daw sumambayang man pod intol lu sumambayang kon kaya diri isuang pekerohanian nga tamban gigat talu kan na sumbayang sa minggu. Mumbal po muni kita daw lah sumambayang gitu. Kemudian dat imamusus to ko pertarakan. Iyati na lamang higit. Kano to ka na po mamusus sila kaubasanan. Kaubasanan na ko po siya dati. Hali piyad ako ni ka ara atiri. Nga iri na hit milam momon say dati harohot integrity. Moral piya ka daw. Kakitanan dati pengalaman di Daniel ila tambalut nga daw silit isa kapagalan dat ay kita dati isuang ga kamoyan dat pencobaan memanjakan selera. Pengkurad amakan. Boleh seminggu amakan. Nga mbal minum waig lagi. Harahi tambalut pinapaila pengalaman daw. Katahan ni buka piyad taluta daw kasi umbalan po rin taluta daw nga minum waig. Atahanan ni kasi ino po susah na di nga 1-2 hari. Katalib po ang 2 tadaw. Ano po rin manan ka. Ano di kay lelad apo umbalan. May dada ko umbalan. Umbalan bugyam o ilan ni ko piyagi. Umbalan de sandiri. Hiti na pa nga pinapakito dot tumano da prinsip-prinsip kaugamaan iti na patulun nga kano da mamusus dat ay kapurimanan daw miagal piya ko mga kanilo daging isuang idi nga pintapot kasari isuang got tuntutan da kinarahingan hali piya dat opor lutakod pangorbanan na tagayo. Maya da prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip rohani. Ilo piya pangangakan nga to kayo da mamusus ang paingkuro. Ang otapot iyati na po sebagai pananud dat kinarahingan isuang da denominasi Seventh-day Adventist nga iso na po mantad da po mamusus dati ilo pangangakan nga mantad dat boros kinarahingan. Nung kadhilo melalui prinsip-prinsip agama iti na po tangolun ang itipiat ang mulok nga kano dat kalantoy da mangada ilo kamo namang kanda daging. Jadi insanan to kano po nga mantada prinsipo Alkitab iyati na po nga kano mamusus silot kano tokod monolibamba nilat pangangakan pensuang dalam mga kanda daging mantada prinsip Alkitab. Puji Tuhan. Parikatan to ko pa pukulanam lah. Saira no pod mamanaw miyang pilot prinsip karohanian
iti kamun na kasihatan nga kanu toko dot kotarimod peningkatan kerohanian hingga iri na pa nga kanu dot popogirot dati tumilambus isuang dot keputusan dati. Dadamot ta iati na pa sebagai molahing nga hara tanggung jawab montok dot kaboboyuhon nila tanganak dati isuang got pendidikan, isuang got pelatihan, tanganak dati ilo tongo kusay teko ilo tongondu nga haro po kamuyan dot katapatan da ino po kadudukan nagi kagunaan dati dahiti pemagunan nga iri na pohom iati apoy ngigit. Kamun po nga ino po bahagian iti pemagunan nga haro ho bahagian dati dot ay popoin talang do hiri. Miagala iso a kampung manu ta kono pod ino pay kampung idi nga aulud mantadi dati mantado keluarga dati aulud na pay keluarga tikid keluarga pasti da ino pay iso kayo na nidi nga aulud ta kono pod iswang nga keluarga rumikot ta kad iswang gereja aulud na gereja. Jadi hirihi tanggung jawab dati da agayo. Daniel ami tambalut daw nakapuriman yelo dot ay pengkukura hiti kamuyan dot pendidikan pelatihan di otopot tanawayan dielo di hilo payolod walay dielo hilad kinayanan dielo hilo kampung dielo sayra na pa din nakatangkiad man tadi kinayanan hiri kampung nga ino po hi kaboboyohon dielo nga pati lambus na dihinggan na po. Jadi iati sebagai mulohing nga ilo no kadaw tanggung jawab dati. Dadamot ta ilo no patanganak nga milo peman lokwan. Lokwan ti amati katiga di den gulo-gulo pa digi. Lokwan kumatila tuluno ka. Dadamot ta ilo no patanganak nga milo po dati man lokway. Kani benda kang may pamalakot tilo boy. Milo man saputo man na dati panatasay. Moy da sayra na po sumaliwan nila mantadat ikinayonan dati moy hilo labus nga ino pa'y tanggung jawab dati sebagai mangigit ti masyarakat nga nakaindalan dati maya diolo tu lumabusan delo ilo indahit asilih dawayon ngay. Jadi ilo na po nga nakito maya dilat apa tulun gaya hidup diolo pangangakan panginginom sayra no karikat hilopiad istana raja imilem mimbangat tok hiti matudi kopio kamatudi gi nga iyalo na pohom menolak memilih dat ay tetap hidup sehat pengkuran na pohit pangangakan panginginom bahilo walay irin na numan diolo. Jadi hiri na din na nakaintalang di ti kamuyan dat kauntungan pada diri sendiri. Sekira iya sekira tamangan ku pangangakan ku. Ako ni ko ini nah taminah untung. Sekira na pod i helencong mantamang ga kasihatan di siyo. Akon ka Elvin Guni ba sumihat? Nga ihati no matiri sendiri. Ihati sumihat ka daw. Paing ka nagyelo mantad ko iri nohot pendirian dilad iswang pangangakan nakatarimo yolo dot ay titungkap mantad kinorohingan kapintaron diolo kasihatan diolo mimanggat pain suay-suay pay mama kay tulun-tulun na kagumuan hali piad ipagilitan di kamulakan panumbayaan dati dat ino pay rusad da kinorohingan nga manahak dot sisiwo mangunsub manahakot kekuatan kumadati dat tumilambus iswang ga keputusan dati di papaindalan nila kaubasanan datong sonong. Kay kalimpupusan.
Ino po hit saira no pod iti kasihatan, iti karohanian dati nga sumuni miampay da sumuni irih na pondodi nga okon nagidat koin talang, okon nagid okito, sayrad iyati na po nga kawaya iti pagumbalan. Nakabukti, okito dati pengkukura kapasiyon, dia Daniel dahilad Babylon. Sayra na po nakataguang ilad pagumbalan, nga okon ko naluhoy. Raja piya nga numani sapo. Okay? Ngaucap. Ako kurag yati ngaucap iti. Puno kumbal nakakan na ngaucap eh. Ano tutunan ng aran. Okay? Isiyo hi memilih iyati i memilih dat bergaul berumolot di hamba-hamba setan, segera berhenti takut kepada tuannya. Bila mana sayra na pod ino pa'y tugas dati di nga kotoguang iti pagkamun pagumbalan miagal dia Daniel lehilad istana raja. Iyati na po nga milo to kay kapurimon dat kinorahingan na po nga mangintirong dati. Nga sa kiranod iyati na po may iyon popoyon do kaposiyon dati isuang isiriba pagumbalan o sikap ko alaid iyati na po nga arato. Cepat atau lambat kita akan jatuh. Sakira na pod kadi mangimbulay ki miagal ka manigup. Sakira na pod pigit-tigit nunahit isigupid di paimpakit kiri-karita no miagali ay sa ito mod bo. Nga sakira na pod popoyon takod kaposiyon dati isiriba pagumbalan kano pod hiti o sikap ko alaid aratu takod di. Sakira na pod kapuri irini kamo na kitabot isay na pod ako ikapuriman do ogirot nga intatan ako kadadat aratu ko ka. Kamo yun na pala itang Pinay nga sakira na pod poinrolot hiri no kadilo iya yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan. Sakira na pod ogirot ako iti kano gi. Hiri kano manud-tanud di tambalut tot ay may suang hilad karamayan, may salakay do rumah tinggi, ogirot ako iti kano gi. Cepat atau lambat aratu to kay. Saya kira morat iho nga nako hari pengalaman ko morat rolat dit kombolutan na aramay tikid hari Sabat iso depon. Nga ay jadi alain ko piyo bo lebih kurang doon. Ilan tong 5 tahun nom aratu i. Cepat atau lambat aratu to kay. Jadi kemun polito milah tokod memilih do hingga suangan dati. Nakurah tu onuan tokon nasihat tet intangan tokon po kitab Amsal nga agumo ni kapailandat tahanon nagakod no ka. Sakira na pod inapailang langgi tambalot no nga menuju kepada kebinasaan tahanlah kaki mo ka. Kadaangoy. Kapuriman to kay ogirot toko nga tahanon to kay gakod bro. Kano pod hitim sikap ka alaid boleh jadi aratu to kay. Jadi puji Tuhan anaruh pada luman panaruh. Anaruh pada nga ayah. Sa minggu ako na matitid hitihom gumo na di kapiyahit oporludman salah sayo. Narikat na dila ko mo nakasibukan na kapasyon.
manta di tampinay ngai sayra dat nembulayan dati la pelajaran di kasuabon baino nga apa kaya nakasari dati la prinsip pot mantade mati dati ilo. Dari kita saja itu. Dari kau saja itu kah. Mantade dati. Memilih toko tiralanda dia, hati. Memilih toko ti kesehatan dia ti, mantadi dati. Memilih toko miampai kinorohingan, mantadi dati. Nga, sayra na pod, pilihan toko lo kesehatan, pilihan toko lo ay boros sa kinorohingan, goduduh na pula mamanaw, ilo nila nawayaan dati. Isuang kesehatan, isuang kaboboyuhon, nga kanuh dot mila kinarahingan dat manto ka uhupay isuang tindalanan dami galilo. Jadi kung sikaw kinapagyampayan dati magangato ko di dati dot misiso isuang dot sambayang manto ka kalimpupusan diti keke armi susuab dati kasuaban na bayna. Ano misisa to kad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kadyan sorga kung sikaw dok suabo na bayno insan po dot nalimpupusan dahil ti kay sisan na sumbayang kasuabon. Noratian dahay dot gumu tamo dot kapurimanan dahay di mangimbayat ta kapasyan dahay nga may nehay ahako uhupay hay mamususi di ginawo am karahian dahay gisambot irin po nga akon ko magantob dahay tumilombo sa minsamak kumadiya. Tadaw do bayno may hay uhupay isuanggot sumadiya da tumagwanggot ay tadaw sabat may danuno na pahit apa dahay nahatas sa bayno nga mila dahay pasadiaon muntokot kabuntugon di tadaw kondarangan. Ampunan natin sanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kikon sikod kinapagyampayan dati kasuabon bayno hinoko po hom kapiruba takod kasuabon da suab.